Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Dunia Nikote. Tugarutse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni byinshi biba biri kuvugwa ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, ariko cyane twebwe twibanda ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Byinshi cyane byiza ndetse kandi byinshi cyane muri byo tunenga, tuje kugaruka cyane tubagezaho hano kuri TV Dunia Nikote. Hano inyuma ya kamera rero muri kumwe na Karemba Aimable, hano imbere ya kamera uwo muri kubona nta wundi ni Mugiraneza Hamada, nk'uko bisanzwe ngira ngo murabimenyereye ko atari aka kanya none mubibonye kuri kamera. Mugiraneza Hamada rero ndagira ngo twihuse cyane uze ubwira abantu udushya ndetse kandi byinshi bazaniye cyane byiganjemo ng'ibyiza biri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. Yego, murakoze cyane, ngira ngo bwana Karemba reka musuhuze nanasuhuze abadutega amatwi ndetse badukurikira, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi hirya no hino ku isi, mu by'ukuri mu bagerageza kumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ururimi rw'ikirundi, kuko ni indimi ebyiri zisa kuri Karemba. Abanyarwanda n'abarundi nubwo amateka rimwe na rimwe hari igihe ahinduka, ariko ubundi abanyarwanda n'abarundi ni bamwe. N'ikimenyimenyi nuko n'ururimi ari rumwe, kuko nta muntu uvuga ikinyarwanda utakumva ikirundi, nta n'uvuga ikirundi utakumva ikinyarwanda. Ngira ngo nk'uko wari ubikomojeho, turaza kugenda tureba ku ngingo nyinshi zitandukanye. Turaza kugaruka mu makuru mu gihugu cy'u Burundi, turebe ngo CNDD-FDD nk'ishyaka riri ku butegetsi riyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi mu by'ukuri bayobozi bakuru, cyane cyane yuko ari nk'agati gakomatanyije, kuko ni abayobozi bamaranye igihe kirekire. Kugeza izi saha rero ni ishyaka benshi mu bantu batajya bagerageza kumva bimwe mu bikorwa rikora, ariko ugerageza gushyira mu nyurabwenge mu by'ukuri yumva ibya CNDD-FDD, kuko nk'izi saha abantu benshi hari ikintu batarasobanukirwa. Ubu igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba bifite amahirwe, ndetse amahirwe ibindi bihugu bisa naho bidafite. Ngira ngo nahoze mbona ku munsi w'ejo Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagendereye, ni mu ntara ya Rumongi, sinzi agace ntabwo kari kuza neza. Nari nabonye yuko yari yegereye abaturage ku bijyanye no bucukuzi bw'ubutare ndetse n'andi mabuye y'agaciro agiye acukurwa cyangwa se avumburwa muri cya gihugu cy'u Burundi. Mu by'ukuri ukabona yuko iki gihugu abakomeza kugenda bagaragaza kunenga, mu by'ukuri mu gihe kitari gitoya bazabona impinduka ziri kugenda zikorwa na CNDD-FDD. Ngira ngo bwana Karemba, nk'uko wari unabikomojeho, hari ibitendo bimaze iminsi biri kubera i Bujumbura, by'umwihariko ngira ngo mu makuru twari twabagejejeho, twari twabwiye kuri case y'umuturage by'umwihariko ukomoka mu bwoko bw'abanyamurenge wari warasiwe hariya mu mujyi wa Bujumbura. Ibi bigenda biteza saga ikomeye cyane. Unkunde tuze kugenda tugaruka kuri ayo makuru mu buryo bwimbitse, tuze kureba uko bihagaze, ariko nanone unkundire tuze kwita twigira muri Kongo, turebe operation ingabo z'u Burundi zimaze iminsi ziri gukora zihanganye n'inyeshyamba za M23. Benshi baravuga bati ntabwo Burundi bwari bukwiye kuba bwajya muri Kongo guhangana n'inyeshyamba za M23, ariko ku muntu uzi neza politike icyo aricyo bita bilateral agreement, cyangwa se mu by'ukuri amasezerano y'ubufatanye, especially mu bya gisirikare, nk'uko igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo mu by'ukuri bafitanye amasezerano. Ingabo z'u Burundi rero niyo mpamvu ziri ku butaka bwa Kongo. Aho naho turaza kugenda tureba izi operation, uburyo bakomeje guhangana na twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo n'izindi ngingo zigiye zitandukanye. Bwana Karemba turaza kugenda tubireba, ariko nkundire bidatinze, sinzi niba ntakwimye ijambo. Unkundire tuhite dutangira turebe ibikorwa bitandukanye CNDD-FDD yamaze kugenda imurika, igomba kuhita ikora muri iki gihe. Ku ikubitiro rero bwana Mugiraneza, nagaruka kuguca mu ijambo mbabare gatoya. Turaza kwikoza cyane ku ruhande rw'abaturage batuye muri Rumonge. Biravuga yuko hari benshi bamaze iminsi batabwa muri yombi, ariko bikavuga yuko abenshi muri bo ari abakomeje kugenda bagaragarwaho n'ibikorwa cyane bidakwiriye nk'uko bisanzwe, kandi koko nta warenganya inzego z'umutekano z'igihugu cy'u Burundi baba bagomba kubikora. Biravuga yuko rero ibi bikomeje kugenda bishakirwa igisubizo kizimanitse kandi bikanakorwa mu buryo navuga yuko butandukanye
bitandukanye n'uburyo bwakorwagamo. Ibi byose turabigarukamo, turagaruka mu bice bya za Ruyigi. Biravuga yuko abaturage batuye hariya mu bice bya Ruyigi ndetse n'abaturage batuye za Kirundo hari imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD-FDD n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Cyane biravuga yuko hari abaturage nibuza barenga 1200 bari gutoranywa mu ntara nyinshi zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi bagiye kubakirwa inzu, ndetse abanyeshuri babo bakarihirirwa minerivare. Birumvikana yuko rero ari ibintu byiza, ndetse kandi bikanavuga yuko no mu nzego z'umutekano hari benshi cyane mu gisirikare cya FDNB bagiye bavuga yuko hari abantu bamaze imyaka myinshi mu gisirikare cya FDNB batazamurwa mu ntera, bikavuga yuko aba nabo bagiye gushakirwa igisubizo vuba na bwangu. Bikanemezwa yuko cya kibazo cyari gihari ku bantu bari baroherejwe ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abo ni abasirikare bari bategereje ngo icyitwa indishyi y'akababaro ku basirikare bamwe na bamwe bakomerekeye ku rugamba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Urugamba urabizi neza yuko ibyarwo hajya hazamo n'ibibazo, umusirikare akaba yapfa cyangwa se hakaba n'ibindi bibazo bijyanye n'ibyo. Biravuga yuko rero bamwe mu bagore batakaje abagabo babo n'imiryango yatakaje abasore babo igiye guhabwa indishyi y'akababaro, ndetse kandi n'abari ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo hakagenwa uburyo agahimbaza musiki kazajya kabageraho. Birumvikana yuko rero ibyo ari ibintu byiza mugira neza. Nagira ngo tubyinjanemo neza tunihuta cyane rwose, ntabwo nshaka ko twizimba mu magambo, cyane cyane kuba dukurikira tunabibutsa tuti gukora subscribe, like, share, comment ni ingenzi, ukatubwira bigenda neza no bitagenda neza, maze ubundi natwe tukikomereza cyane. Ngira ngo Karemba Aimable wari ubikomojeho, tuhere kuri ibi bikorwa by'ingabo z'u Burundi by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, nicyo tugiye kugenda duheraho. Wenda tugiye kubanza turebe kuri iyo ngingo, nubwo bwose twakabaye duhera ku zindi ngingo zitandukanye, by'umwihariko hariya ku bikorwa bikomeje gukorwa n'iri shyaka CNDD-FDD hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ariko reka turebe ngo amakuru y'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo bimeze bite, cyangwa tubanza turebe ibikorwa bya CNDD-FDD kuko nabyo ni ngombwa. Tubanza dukubitire mu gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo bamwe mu basesenguzi bamaze iminsi bavuga yuko igihugu cy'u Burundi amateka asa naho agiye guhinduka. Bwana Karemba Aimable, igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyabayeho mu bihe bitandukanye, gishinzwa yuko ari igihugu gifite abanyagihugu bari hasi, babayeho mu buzima bw'ubukene, babayeho mu by'ukuri turebye n'uburyo byagiye bibaho amakimbirane by'umwihariko ya politike, gusimburana ku butegetsi kwa bamwe mu bayobozi byasabaga rimwe na rimwe coup d'etat. Ariko izi saha iri shyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu by'ukuri ni ishyaka ubona yuko ririmo riragenda rikora amavugurura, nubwo bwose bamwe batabyumva bagenda barishinza yuko hari ibikorwa badakora, hari ibyo batageza ku butaka bw'igihugu cy'abarundi, cyangwa se hari ibyo batageza ku banyagihugu. Ariko kuri njyewe ndabona yuko hakiri kare kuri iri shyaka rya CNDD-FDD, kuko niba wenda dufata urugero kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ni umwe mu bakuru b'ibihugu, ntabwo amaze igihe kinini, n'imyaka 5 kuko yagiye ku butegetsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2020 nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yari agiye ku butegetsi. Ubaze rero guhera icyo gihe kugeza uyu munsi ni imyaka 5. Izi saha iyo turebye abayobozi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba bagiye bakora transition, cyangwa se bagiye bakora amavugurura n'impinduka n'iterambere ku baturage babo, bagiye bahabwa igihe. Dufata urugero ishyaka rya FPR mu gihugu cy'u Rwanda, imyaka igiye kuba 20 ngira ngo irenga n'8 riri ku butegetsi riyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Urumva ibyo tuvuga izi saha u Rwanda rugezeho nuko iryo shyaka ryahawe igihe rikagira n'ibyo rikora. Ubyumve neza Karemba. Turebe muri NRM kwa Museveni ho imyaka wabaruka ruha. Izi saha niho niryo terambere umunsi bafite. Oya na Perezida Evariste Ndayishimiye namwe mu banyepolitike bafatanyije bigize kuvuga bati twebwe kugira ngo dutere imbere biradusaba nibuza ko ishyaka rya CNDD-FDD nibuza abaturage bacu bareka rikadomina, kuko no mu bindi bihugu bikomeye uretse na hano muri Afurika no ku mugabane w'Uburayi no muri Aziya twagiye tubibona yuko amashyaka ishyaka iyo bariretse rikadomina n'ibitagenda neza mu gihe gitoya bagerageza kubikosora, kandi ukabona yuko iterambere riza mu gihe kirambye bitewe n'uko iryo shyaka rya dominye mu buryo bwiza cyangwa ubundi. Ubwo ni no kuri iyo ngingo narindiho wenda tunakubita tubangura. Reka turebe mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Uganda nawe yahawe igihe. Uganda ihabwa igihe, Perezida Museveni akora amavugurura atandukanye. Turebe muri Tanzania, turebe Chama cha Mapinduzi, izisanzwe abaturage bigaragambya, ariko ni ishyaka rigiye kumara hafi imyaka igera kuri 60 riri ku butegetsi.
CNDD-FDD nibyo nayo yaba imaze igihe, ariko iyo turebye isimburana ry'abayobozi na political disturbance zagiye zikunda kugenda zigaragara kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri ubona yuko uyu perezida Evariste Ndayishimiye ari umuperezida ugomba guhabwa igihe, agahabwa n'umwanya amavugurura akaba yayakora. Impamvu ni iyihe Bwana Karemba? Reka dufate urugero turebe ngo uyu perezida Evariste Ndayishimiye, reka turebe mu gihugu cy'u Burundi bakubwira yuko nta musozi zisaha utaravumbuyeho amabuye y'agaciro, yaba ubutare yaba ubutare, zahabu, byose byamaze kugenda bivumburwa kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo sinzi niba ukunda gukurikirana ibitangazamakuru byo mu Burundi, gisoma igitangazamakuru bita SOS Media, ni igitangazamakuru gikorera mu gihugu cy'u Burundi, nicyo gikunze cyane kwibanda kuri izi ngingo. Nahoze mbona hadaciyeho ibyumweru nka 2 perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kohereza amakamyo y'ubutare yayashoye mu mahanga. Ibi rero ni igihugu nigihabwa cyangwa se ubuyobozi bwa CNDD-FDD nibuhabwa umwanya, urabona yuko amavugurura atandukanye azagenda akorwa, ndetse iki gihugu cy'u Burundi kikaba cyagenda mu by'ukuri nacyo gikora amavugurura n'abaturage, mu by'ukuri iterambere ryabo rikaba ryagenda riza, igihugu cy'u Burundi nacyo kikaba cyasugira kigasagamba. Bwana Karemba, ngira ngo sinzi natwe twatangiye ku yindi ngingo, iriya ngingo ijyanye n'ingabo z'u Burundi, ku munsi w'ejo warabyumvise ntabwo amakuru uyafite. Aho ingabo z'u Burundi amakuru ni ngewe uyafite kurusha abandi ahubwo. Ibintu byose kubera kuvuga ku situation ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, nge mba nibereyeyo, mfite abantu baba ariyo cyane ndani ya ndani, naho ngaho bakomeje ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, byaba ari za Uvira mu bicuzo myinshi itandukanye, Kitara, Kirungu, Shenge, Kawezi, Runingo, mba nifite abantu bari hariya rwose za Mushenge mu misozi y'Iminembwe hariya mu ndondo ya Bijombo, aho abasirikare b'Abarundi bari aka kanya, situation mba nyizi 100%. Noneho nkundira Bwana Karemba, sinzi abaduteze amatwi ntabwo twahita dukubitira muri Kongo tukareba uburyo bimeze, byaba ari ingenzi. Ni ngombwa. Ku munsi w'ejo habaye imirwano, hashize iminsi rwose mu gice cya Kivu y'Amajyepfo harimo harabera imirwano, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi. Ni inyeshyamba za M23 zifatanyije na Twirwaneho. Uburundi rero buravuga buti uko byagenda kose tugomba kujya gutanga isomo. Isomo bashobora kuba batagiye kuri M23, ariko bakaba bagiye kurihereza Red Tabara, kandi ubwo n'uburenganzira bwo kurengera ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi gifite. Red Tabara isaha niba ishobora gukora ibikorwa byo kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi, hakaba hagira abaturage bapfa cyangwa n'ibikorwa remezo bimwe na bimwe bigasenywa, byanga byakunda Burundi bufite uburenganzira 100% bwo kuba bagomba kujya kwidefanda. Bwana Karemba Aimable, reka turebe wenda ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda, turebe u Rwanda izi saha, ngira ngo umutwe wa FDL urawuzi wasize uhekuye abanyarwanda mwaka 1994. FDL hari impamvu u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi, ubyumve neza aka kantu tukajyanemo. Hari impamvu twumva mu bitangazamakuru bitandukanye yaba mpuzamahanga ndetse n'ibyo muri aka karere kacu ka Afurika y'Uburasirazuba, twumva yuko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Izi saha Kongo ikaba inasaba yuko u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi, sibyo? Izi saha u Rwanda ravuga ruti ntabwo twe tuzakomeza kurebera igihugu cya Kongo gicumbikira FDLR mu bihe bitandukanye idutera, ikagaba ibitero, ikica abaturage, igasenya ibikorwa remezo, igakora ibibi byose, ntabwo twabirebera. U Rwanda rugashyiraho ubwo izo gahunda z'ubwirinzi. Aka kanya rero ingabo z'u Burundi nazo ziri muri Kongo mu buryo bubiri. Ziriyo mu buryo bwa bilateral agreement nk'uko twabitangiye tubivugaho, amasezerano ibihugu byombi biba byaragiranye by'umwihariko mu gutabarana mu. Ariko se buriya mu mboni zawe urabona imbaraga z'igisirikare cy'u Burundi FDNB bazabasha kurwanya byimbitse cyangwa byeruye uruhande rw'umutwe wa M23 nk'uko babyiyemeje? Erega ntabwo objectif y'ingabo z'u Burundi ubundi ari ukurwana na M23. None ko ngewe ko nagiye mbibona, none impamvu ngiye mvuga yuko papasi cyane ya FDNB no kurwanya uyu mutwe biriho,
kuko uhereye imirwano ikomeye cyane imite twariye amasisi ino misozi hari za Sake uhereye mu misozi ya hano mu misozi ya za Rushuru hariya mu misozi ya za Kanyabayonga za Rwindi ukamanuka muri Nyiragongo mu mujyi wa Goma twabonye ibyo abarundi bararwanaga niyo mpamvu rero ngiye mbishingira mvuga nti papa si abarundi harimo birashoka yuko no guhangana n'uyu mutwe birimo uretse yuko aka kanya wenda ingingo ibarengera bayifite muri Sud Kivu bavuga yuko papa si bafite ariyo kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo ariko navuga yuko hagati yabo n'umutwe wa 23 haba harimo n'akantu dore yuko bamwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi bagiye banavuga yuko Red Tabara ngo ishobora kuba yaranivanze hagati muri 23 cyangwa twirwaneho Rajarana Bwana Karemba utandukanye ibi bintu buriya reka dufate urugero igihugu cy'u Rwanda urakireba n'abasirikare bangahe b'igihugu cy'u Rwanda bagiye gutanga umusada muri Mozambique ugereranyije n'ingano y'abasirikare RDF ifite ukareba abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro bwo kugarura amahoro hirya no hino ku isi reka dufate wenda iriya special operation cyangwa se iriya special operation yo muri Mozambique tubanza turebe tuti eske haba hari abasirikare by'iburi 5,000 b'u Rwanda muri Mozambique kandi u Rwanda ni igihugu mu by'ukuri bavuga yuko military personnel cyangwa se abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda bari hejuru y'ibihumbi bigera kuri 30 nawe tekereza abasirikare bari active bakora ariko igihugu kigahitamo kohereza abasirikare 5,000 kujya gutanga umusada izi saha rero iyo mugiye kugeranya mukavuga ngo ingabo z'u Burundi zizatsinda 23 baramutse bibaye ngombwa yuko u Burundi bubona yuko iyi ntambara ari yo gushyiramo ingufu zabo zose zishoboka iyo 23 nta nubwo yabigihari kuko niwirengagize neza yuko izi saha igihugu cy'u Burundi ni igihugu ntago ari umutwe witwaje intwaro icyo kintu cyumve neza ni igihugu gifite byose gifite ingengo y'imari y'igisirikare bafite abasirikare benshi bafite ibikoresho ahangaha rero ndagira ngo tugaruke no kuri ino ngingo gatoya ku ruhande rw'abakomeje kugenda bavuga ibitangazamakuru bikomeye ku isi byaba ari hano muri Afurika no ku isi bavuga yuko iki gihugu cy'u Burundi uburyo cyoherezamo abasirikare ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitandukanye cyane n'ibyemewe n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'ababirebera gute kandi amasezerano ibihugu byose byarayagiranye bariyo Kongo itabishaka cyane igihari nuko iki gisirikare cya FDNB akenshi cyagiye gishinzwa ngo kwifatanya n'imwe mu mitwe ya hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo harimo niyo FDL wakomojeho harimo izo za Wazalendo aba baturage bahawe intwaro izo mbonerakure ndetse kandi na FDNB ngo bagafatanya ibikorwa byo gushegesha cyangwa kubabaza abaturage niba wenda ari propaganda z'abadashyigikiye FDNB ibyo nge ntago nabitindaho ariko bivugwa yuko ari n'ibimenyetso birenga 100 ndetse bigaragara kandi buriya rero reka ngusobanurira aka kantu kandi ukumve neza nibyo ushobora kubyumva ukumva yuko mu by'ukuri Burundi bwarakoze amakosa kujya gufasha leta ya Kongo ariko izi saha Kongo si igihugu ese niba bafitanye amasezerano yo gutabarana ubundi Burundi bwange kujya gutabara Kongo ngo nuko ngo Kongo irimo irafatanya na wenda birashoboka FDLR ni umutwe nta n'ubutawuvugaho umutwe w'iterabwoba wamaze kuba ranked n'umutwe w'iterabwoba ariko iyo turebye kubijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi cyo kigomba gukora inshingano zabyo kubijyanye niba igihugu kibanye kikubwiye ati niba dufitanye amasezerano twatewe eske muradufasha iki Burundi se noneho buviore amasezerano ngo nuko wenda babuteye wenda rimwe na rimwe ari ikibazo usibye yuko nanone turebye iby'intambara mu burasirazuba bwa Kongo yo ni intambara mu by'ukuri umuntu wari wese atashyigikira ahubwo yakifuza yuko yasoza amahoro leta ya Kongo ikaba yakumva mu by'ukuri impamvu yatumye aba baturage bayo aribo 23 kuko 23 nta numwe urajya kuri kamera ngahakane yuko atari abakongomani kuko na Tshisekedi nawe ubwe mu bihe bitandukanye yagiye yiyemera yuko ari abakongomani especially bafite n'ibyangombwa bya Kongo bafite abari hanze y'igihugu bafite indangamuntu z'abakongomani aha rero kuba uku kutumvikana hagati ya leta ya Kongo ingabo z'u Burundi na iyi 23 bikuye kuba ibyo byose byarengwaho hakaba aka karere ka Afurika burasirazuba mu by'ukuri kakomeza kuba kagira amahoro kuko
icyitwa intambara kiramutse gishyizwe imbere mu by'ukuri Bwana Karemba ndakurahiye aka karere kose kakongezwa. Nko mu minota nk'ibiri cyangwa umwe ndagira ngo ubwire nibuza abakunzi bacu badukurikirana hano kuri TV Dunia Nikote, utubwire nibuza urabona hakenewe iki kugira ngo ishyaka rya CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi rikomeze riganze cyangwa se rikomeze riyobore nk'uko byifuzwa na buri muntu wese ushyigikira ishyaka, dore ko nta muntu yibura abanzi. Ese urabona hakenewe iki kugira ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB intego zabo bazigereho neza nk'uko babishaka cyangwa nk'uko babihisemo hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo? Karemba Aimable, ndagira ngo mubwire yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ayoboye imyaka 5, manda y'imyaka 5, kandi niwe ndongozi nkuru y'iri shyaka riri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye nubwo benshi batumva doctrine ze, ariko ku rundi ruhande ni umwe mu bayobozi bafite karite zo kuyobora. Ati kubera iki? Ni gake ushobora kubona perezida w'igihugu ashobora kujya kuri tere imvura ikaba yanamunyagira. Benshi bavuga yuko ari ukwicirikisha kuri we, ariko nanone ni uguca bugufi. Rega n'umunyagihugu nk'uko bariya abasanze n'abari abanyagihugu. Ikindi ni umuntu muri speeches ze cyangwa se mu mbwirwaruhame ze akenshi akunze kugaruka ku neza y'abarundi. Buriya ku rundi ruhande hari akantu ajya guhuza na Perezida Kagame ko gukunda abaturage. Buriya Perezida Evariste Ndayishimiye akunda abaturage be, kuko iya uzareba kenshi abahanganye n'abayobozi ababuza kuba bagira iki, bakiba umutungo w'abaturage. Biri the same na Perezida Kagame. Wenda nubwo hari byinshi badahuza ariko kubijyanye no ku muturage, umuturage ku isonga, uyu ni umukuru w'igihugu mu by'ukuri ubona yuko hari aramutse ahawe igihe. Ikindi agakora amavugurura mu nzego z'ubuyobozi n'ubutegetsi, by'umwihariko ibintu bya ruswa n'indonke, ibintu nk'ibyo ngibyo bikaba byakibandwaho. Iyi CNDD-FDD cyane ko imaze no kugira amahirwe yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kubona ubutare. Buriya butare bavuga ko igihugu cy'u Burundi muri aka karere rwose cyamaze kujya mu bihugu biri hejuru bigiye kujya byexporta amabuye y'agaciro menshi ku masoko mpuzamahanga. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse ahawe igihe akaba yakongera gutorwa akayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu by'ukuri bifite icyo bishobora gutanga, ndetse mu gihe kitarambiranye tukabona igihugu cy'u Burundi nacyo gitera imbere. Ariko ku kijyanye na diplomasi ho haracyarimo ikibazo, nacyo ni ikintu tugomba kuzaganiraho tukareba naho hagomba kubamo amavugurura kugira ngo mu by'ukuri iki gihugu cy'u Burundi barebe yuko nacyo cyagerageza gukomeza gutera intambwe kigatera imbere. Ku ruhande rw'igisirikare cya FDNB rero urabona hakorwa iki kugira ngo intego zabajyanye cyangwa se ikiri gutuma badeployinga abasirikare n'ibikoresho byinshi haraza Uvira? Turi kubona imisada y'abasirikare iri guca hariya ku muhanda Gatumba mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika, umuhanda uva Bujumbura werekeza Uvira. Ibikoresho bikazanwa bigashyirwa za Kitara, Kirungu, bikashyirwa hano za Kavimvira. Turi kubona imisada y'abasirikare bari kuzanwa hano za Baraka muri Fiza aho wakomoje hari imirwano. Urabona intego zabo bari gukomwa mu nkokora nuko iyo twirwaneho imama 23 iri kubarwanya. Nibuza dusobanura nko mu masegonda make tubwira ati ariko FDN bikintu ikeneye ni iki ngiki kugira ngo intego bafite yo kurinda Uvira, nkuko Uvira bavuga bati twebwe ni nk'isantre yacu, ni nk'isantre y'igihugu cy'u Burundi, ntago Uvira ari ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gusa. Kuyijyamo no kurinda twebwe ndetse kandi ni no kurinda abaturage bakora bakorera muri no mujyi muri rusange. Uriya mujyi wa Uvira umeze nkuko wavuga umujyi wa Goma na mujyi wa Goma na Gisenyi, umujyi wa Gisenyi. Abaturage benshi b'Abanyarwanda urabizi neza ko bakorera hafi ibihumbi bigera kuri 15 byambuka buri munsi bigiye gukora ubucuruzi Goma. N'abaturage b'Igoma bakaza Gisenyi. None urabona hakorwa iki? Urabona yuko rero igisirikare cy'u Burundi ikintu cya mbere ni ukumenya inshingano zabo nk'abasirikare b'igihugu. Muri mu bihe bitandukanye ingabo z'u Burundi ni ingabo ku rundi ruhande zigeze guhuza character n'ingabo z'u Rwanda ku kijyanye no kwizirika, kuko bakubwira yuko urugamba umusirikare w'u Burundi yatatsemo ntagapfa gucika intege. Birasaba rero yuko bagomba kumenya neza yuko ikibareba ari ukurinda ubusugire n'imbibi z'igihugu, bakaba barindira Uvira ntihabeho kuba bashoterana na mama 23 kuko kurwana kwabo byahita biteza intambara y'akarere. Ibyo byose rero byamara kugenda byirindwa. Ikindi ni amavugurura agomba gukorwa n'ishyaka riri ku butegetsi mu kuvugura igisirikare cy'abanyagihugu kugira ngo barebe ko mu by'ukuri iki gihugu cyakomeza kuba cyatera imbere. Urakoze cyane. Reka rero tubonereho rwose kongera gushimira abakunzi bacu bo kuri TV Dunia Nikote, tubabwira yuko amakuru yacu ari akagaruka kandi ari ubudasa. Bwana Mugiraneza Hamada rwose ndagushimira cyane.
kandi ubudasa bwawe n'umusanzu wawe uracyakenewe cyane kuri uno murongo mugari. Tubibutsa yuko mugira neza tugiye kuzajya tubana buri munsi, muzajya mubona kuri kamera. Ngewe mukanyumva inyuma ya kamera, Karimba Aimable mwari mumenyere kumbona kuri kamera, ariko buriya hagomba kubaho impinduka kuko buriya ngo ubumenyi burarutanwa kandi umuntu aba agomba kubyemera. Murakoze cyane, tuzagenda tumenyerana. Ndabashimiye.